Bok svima, ja sam Marin Trošelj, suosnivač i direktor tvrtke STEMI. Poduzetništvom sam se počeo baviti još na fakultetu, kada sam imao želju demokratizirati obrazovanje, digitalizirati sveučilišne kolegije i omogućiti svima u Hrvatskoj da mogu pratiti i dobivati znanja sa fakulteta besplatno gdje god se oni nalazili u Hrvatskoj. Za mene je poduzetništvo izgradnja sustava za stvaranje vrijednosti i donošenje te vrijednosti prema krajnjim korisnicima. I u kontekstu obrazovanja, za koje sam jako strastven, uvijek sam zapravo gledao koje stvari su me mučile dok sam se školovao i kako te stvari bi se mogle unaprijediti. Uvijek sam se trudio biti glavom u budućnosti i gledati koje stvari bi se mogle raditi na drugačiji način da bude bolje kako za učitelje, tako i za učenike. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u novu sezonu Uplift razgovora. Ja sam Zoran Šprajc, a moj gost danas je gospodin Marin Trošelj. Marine, dobar vam dan, dobrodošli. Marin je magistar edukacije, politehnike, informatike, koji je svoju strast prema znanosti, tehnologiji i obrazovanju pretvorio u poduzetništvo. Suosnivač je i direktor tvrtke STEMI, koja sa svojim partnerima proizvodi programe za osnovne i srednje škole koji se između ostalog koriste i u 15 američkih saveznih država. Bavio se digitalizacijom sveučilišnih kolegija, vodio razvoj prve online smotre sveučilišta, te kao mentor više od 10 godina radio s djecom u sklopu znanstveno-edukacijskog centra u Višnjanu. Marine, ja sam ovo sada u 7-8 redaka pokušao sažeti što ste vi. Može li kraće? Bi li vi mogli kraće nešto o sebi reći, u jednom retku, u rečenici? Pa prevod za sebe volim reći da sam zaljubljenik u znanost i tehnologiju i da živim zapravo na ovoj planeti da bi napravio da se djeca zaljube u to isto. Tako da prvenstveno sam edukator i onda poduzetnik i inženjer. Ja se uvijek u životu vodim bolje ići dužim putem koji će trebati više vremena, ali ono što je ispravnije i tako dalje. Tako da to je bilo nešto što me definitivno izgradilo karakter i ono što sam vrlo rano naučio da najbitnije je kad padneš dignut se nešto da naučiš. Znači kako to je Izabel iz IFOP pa kaže, znači ili smo uspjeli ili smo nešto naučili. I to je zapravo bila jako velika škola koja je zapravo bila baza za ovo dalje što danas radim. Ali znači vaše načelo korak po korak, nema preskakanja stepenica? Pa uglavnom se trudimo ići korak po korak, ali ponekad ima preskakanja stepenica. Na primjer, mogu dati primjer sad kad smo, znači, krajem 2019. godine smo rekli ajmo djecu učiti umjetnoj inteligenciji. Idemo napraviti program gdje oni moraju programirati AI chatbotove, znači programe koji razgovaraju kao ljudi. I mi smo, prva bila ideja, ajmo to napraviti u pilotu 10 škola. I dobro, i ja napravim jedno predavanje i nama se prijavi 50 škola. I sad smo rekli, ok, to je možda malo prevelik korak za odmah počet, ali ajmo probati. I onda kad smo javno objavili da kreće projekt, dobili smo preko 250 prijava i onda smo zaustavili prijave jer smo rekli ovo je malo poludilo. I sad mene je u jednom trenutku onako povuklo, ok, sad smo na 250, ajmo u sve škole sad odmah. Međutim, kraj mene su bili onako pametni, iskusni ljudi koji su rekli bari malo stani na loptu, idemo mi prvo napraviti na malom broju škola i onda to skalirati. I sad sreća da je bilo tako jer sa svojih 60 škola smo se bili polomili od posla, doslovno nismo spali od jutra do mraka. Ali da, ponekad treba preskakati i ići čim brže, ali treba isto paziti da se ne polomi po putu. Dobro, imate nekog wingmana koji malo racionalizira stvari i uče vas I zapravo ja se uvijek vodio treba paziti da se ne radi stvari samo da se prikažu neke brojke velike, megalomanske i tako dalje, nego uvijek da je srž da se donosi vrijednost krajnjim korisnicima, u našem slučaju su to učitelji i učenici, i da su oni zbilja oduševljeni sa stvarima koje rade. Ja ću uvijek birati manji broj ljudi, ali da oni budu oduševljeni, nego sad ići na masovku samo da bi mogli se hvaliti, to su ogromne brojke. Ali ja mislim da je ključno da ljudi vide strast s kojom vi radite, da živite to što radite i onda sve dođe puno lakše. Marine, koje ste lekcije u poduzetništvu naučili i mogu li se one
primijeniti i na druge? Dobro, mislim, svaki dan je svoje bitna lekcija, ali ovako, da se razumijemo, poduzetništvo je jako, jako teško. Mislim, Nije za svakoga. Pa ne znam, ali teško je, da se ne lažemo, ali mislim da mi je najvažnija stvar bila ja sam jako puno išao po cijeloj Hrvatskoj, on sam djeci pričao kako smo mi napravili tehnološku tvrtku i da je to full zabavno i je na kraju krajeva, ali je teško. I zapravo da oni krenu raditi te stvari i ja sam uvijek govorio jedina prepreka ka uspjehu je trenutak kada odustanete. Znači, jedino trebate biti dovoljno uporni, dovoljno raditi i ne odustati. I zapravo, kad sam shvatio kad je meni bilo najteže, uvijek sam se vratio, Marine, a ti si išao okolo, djeci to govorio i sad nemaš pravo odustati. Druga stvar je vjerojatno da znači u životu ljudi mi padamo non stop, ono što je najbitnije isto povezano sa odustajanjem, da se treba dignut i nastaviti raditi, treba nešto iz toga naučiti, jer svaki taj fail nije zapravo fail, nego je prilika da se nešto nauči. I o nama ovisi kako, iz kog pogleda ćemo tu određenu stvar gledati. Imate li neki neuspjeh koji se kasnije pokazao da je uspjeh? Neki neuspjeh koji se kasnije pokazao da je uspjeh. Ili uspjeh koji dolazi sa odgodom. Pa je, na primjer, znači mi možemo reći da je naš, veliki neuspjeh bio što smo dosta vremena smo potrošili da testiramo proizvod kao na consumer tržištu. I recimo, kako smo mi to odlučili, nas par osnivača, sad se sjelo i bismo rekli, ok, šta mi želimo raditi? Pa mi želimo raditi recimo consumer proizvod. Zašto? Da li mi imamo znanje kako to napraviti, da li imamo strast za time, da li imamo strast, znači mi nismo tada bili tim za napraviti dobar consumer proizvod. Moj fail je bio što ja to nisam znao prepoznat i ja mu reći promijeniti. Smo jako puno vremena tu izgubili i to je bio ogroman fail. A s druge strane, isto se to može gledati da to nije bio fail, jer tada smo naučili neke stvari zbog kojih smo danas jako dobro radimo to što radimo. I uvijek percepcija faila zapravo se mijenja u odnosu na vrijeme. Znači, nešto što nam se čini kao ogromna katastrofa u trenutku, za pol godine ćete gledati da je to zapravo baš super da se to dogodilo. Tako da ja uopće failove i loše stvari koje se dogode ne gledam kao loše stvari, nego zapravo kao bitne iskustva koje su me izgradila da budem danas to što jesam. Što biste savjetovali mlađem sebi na početku poduzetništva, da sada vidite tog Marina prije 10 godina, rekli što da pripazi? Pa vjerojatno bi si savjetovao da puno više sluša sebe. Ja sam isto imao to bi jedna osjećaj želucu, jel? Neka intuicija i tako dalje. Jedna od mojih grešaka je bila što u početku dosta sam usmjeravao stvari, radio da se ugodi drugima i da se zadovolje želje drugih i tako dalje, zanemarujući ono što sam vidio da je ili prava vrijednost ili ispravan način rada, tako da definitivno bi rekao, Marine, slušaj sebe, vjeruj u sebe i gledaj šta je ispravan put. Nije bitno ako ti se čini duži i tako dalje. I recimo, jako je bitno pitanje uspjeha. Znači, vama ljudi, većina ljudi mjeri uspjeh ne znam koliko si izašao u medijima, koliko novaca si zaradio i tako dalje. Ali ja bi Marinu poručio, znači, saznaj, zbilja shvati šta je za tebe uspjeh. I drži se toga i nemoj pustiti da te drugi pokolebaju i da vam reći izgubiš sebe u tom procesu. Ja sam u nekom trenutku pogubio, ali sam se uspio vratiti nazad i to je mislim jako bitno da ljudi nauče
koja je njihova svrha na planeti i onda da se toga zapravo drže. Ja sam imao sreće da sam to uspio. Bila je ovo poruka Marinu mlađem, ali vjerojatno i svim mladim inovatorima i poduzetnicima zapravo to su neki osnovne okviri u kojima bi trebalo ohrabri da se prihvate poduzetništva. Znači bih rekao, nemojte previše razmišljati. Ako želite krenuti, samo krenite, jer što više, znači, da sam znao šta mene sve očekuje na tom putu, teško, iskreno, da bi se toga uhvatio i da se ne lažemo, znači ne prođe tjedan kad se ja ne pitam šta je meni ovo u životu trebalo i da mi je dosta svega i tako dalje, ali drugi dan dođe euforija, pa opet padi i tako dalje, to je onako baš jedan veliki vrtuljak, ali onda kad dođete i kad vidite lica djece koje su oduševljena i da vi zbilja nekome promijenite život, onda vidite zbilja smisao u svemu to šta radite. Tako da, moja uvijek poruka djeci, a onda isto odnosi se na starije, je da vidite u školu da pronađete stvar za koju ste strastveni. I onda vidite u društvu neki problem koji možete riješiti. I trebate ne previše razmišljati da li to ima smisla koliko, samo krenite raditi i nađite ljude koji dijele vašu strast i zajedno rješavajte probleme.